Mungu. Yeye aliniita nilipokuwa nimepotea. Na wakati ambao sikujifahamu, Mungu wangu akanirehemu. Nikamkimbia shetani. Nikaenda kwa Mungu. Na Mungu akajivunua kwangu. Mungu awabariki. Tumekuja tunahudumu na ndugu yetu hapa katika shina ya Yehova Shalom. Na madhabahu yako upande ukaingia na ibada. Tulikuwa tunahudumu hapa kwenye mafuta. Tunahubiri kule upande wa injinia. Na tunakiri kuwa Yesu ni Bwana. Na wanaomkubali wataupata uzima wa milele na milele, wakiishi kutii usemi wa Mungu. Bwana wabariki. Tumekaribishwa ogeni bado neno mnafahamishwa kiuno muramenyithio mnazidishwa kudhihirishwa ya kwamba murathi na nda kumenyithio atiri jinsi vile Mungu anamhitaji uria Ngai aramubatara inyuĩ, na ili sasa mkaweza kurejelea katika njia zake, na nigetha mucokerere njĩra ciake, na ili sasa ukakuja kufurahia kuishi, na nigetha ukenerere ũtũũro. jua ya kwamba maisha bila Mungu menya maisha matarĩ na Jesu yako na masikitiko mingi, mena matangĩko maingĩ, na taabu mingi, mena mathĩna maingĩ. lakini wakati ambapo umejishikia Mungu, no rĩrĩa wenyitĩra Ngai, shida huzimaliza, mathĩna nĩwoninaga, kukuelekeza kwa njia ambayo ni ya hekima, we nĩũkũrũkagĩra njĩra ya ũgĩ, kukuelekeza katika njia ya uzima, na njĩra ya muoyo. katika hii njia ya stahili ushikwe mkono njĩra ndonyitwo guoko na Mungu, na ili ukaweza kufika salama. Ngai na nigetha ũkinye. Jua ya kwamba shetani ameweza kukata kauli, menya shetani nĩ itwatuĩte, na ili kila siku anakudunisha, na no mũthenya akuonia, na ili kila siku anakufinyilia, agakũhinyĩrĩria, anajaribu kukuambia usisikie neno la Mungu, agakwandũka kiugo kĩa Ngai, anakujaribu kukuambia usiokoke, agakwenda ndũkahonoke we, anajaribu kukuonyesha jinsi kwa Mungu sio kuzuri, agakuoni kwa Ngai ti kwega. lakini ninataka kukufahamisha ya kwamba no ndenda gũkwĩra atĩrĩ, Mungu kuko na maana, kwa Ngai nĩ kwega, kwa Mungu kuko na kwa manufaa. Ngai kwĩna baida. Bwana Yesu apewe sifa. Wathani agocwo. Basi ni vizuri ujue ya kwamba ũguo nĩ ũmenya atĩrĩ, Mungu amekuja kukutembelea siku ya Yesu leo. nĩokĩte gũcerera mũthenya ũmũthĩ, Wewe pako ukakata kauli, we hakuo tua itua, ukachongea Mungu na ili akakuokoa, ũkwĩrĩka nĩgetha kũhonokia, ukatoa sauti na ili Mungu akakusikia, ũrute thata nĩgetha Ngai akũigue. Mungu ametazama na akaona jinsi ambavyo umekuwa, Yesu nĩkona akona ũrĩa ũkoretwo, ndiposa katika siku ya na leo nĩkĩo mũthenya ũmũthĩ amekubalia watumishi wake etĩkĩte ndungata ciake wakuje na ili wakunene, moke na nĩgetha makwarĩri, usije ukasema haukuhubiriwa, matikanoke kuga mũndũ aiguire, ndiposa hata kuna wasichana, nĩ tondũ kwĩna airĩtu ndiposa hata kuna wavulana, na kwĩna anake, ili msichana ambaye ako mahali pale na nĩgetha mũirĩtu ũrĩa wĩ hau asije kuja kusema hakuko na msichana alimhubiria, ndakaunũrũtie mũirĩtu wa na ili mwĩrire, hata kijana ambaye ako mahali na pale nĩgetha mwanake wĩ hau asije kwa kusema hakuona kijana alimhubiria. ndũkanoke kuondonia mwanake wa gũkwĩra. Hivyo basi ni nafasi mzuri Wone ihinda rĩega, uweze kuona mfano mwema, wone mũfano mwega, ukaona kwa Mungu jinsi watu wa Mungu wanarebeshwa, wone andũ ake ũrĩa mathakaragio, jinsi watu wa Mungu wako na afya mzuri, ũrĩa andũ ake mena afya njega, na ili sasa hata pia ukaweza kunufaika, na nĩgetha wone kĩguni. Bwana Yesu apewe sifa. Mwathani ayocio. Kwa hii nafasi ihinda-inĩ rĩrĩ ningependa kuikabidhi msichana wenda mmoja, kũnengera mũirĩtu ũmwe, na ili wewe msichana uko mahali na pale nĩgetha mũirĩtu wĩ hau ukajua ya kwamba Mungu huokoa ũmenye wasichana, Ngai nĩahonokagia na airĩtu, hata Mungu anaweza kutoa mahali nawe pale, Ngai no akũrute hau, na ili sasa uweze kuananisha naye, na nĩgetha ũhote gũtwarana hii nake. nafasi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe watu wa Jabini. Kwa majina naitwa Stacy Mariga. Ama letone Stacy wa Mariga. Muhonoku. Nimeokoka. Kristo ni kareti ngoro yakwa ina kweregerero. Kristo amedumisha roho yangu na amani. Na nikio ndiha kushuhudia ati Yesu ni ahonokagia airetu. Ndiposa niko hapa kushuhudia Yesu anaokoa wasichana. Tondu nongirora mwena hena mfano mwega ati Yesu ni ahonokagia airetu. Kwa maana kwa hii pande kuna mfano mwema. Na nikio ndiha itegwetigira kuga Yesu ni ahonokanagia. Na ndio maana niko hapa kusema Yesu huokoa. Ndiha kwariria muiretu wa Jabini. Niko hapa kuongelesha msichana wa Jabini uria ugomeirwo ni maisha make, yule amevamiwa na maisha yake, akona maisha make no amaneanire kwira haciathe, anaona vyema maisha yake yapeana kwa anasa za humu duniani. ndoka gukwira ati raha ciathe ni cia guthira, Nakuja kukuambia raha
zitaisha, cina mwisho wacio, zina mwisho wake, no kwa Jesu kwina muoyo wa tene na tene. lakini kwa Yesu kuna uhai wa milele. Nikio ndakurehera ofa ĩrĩa Jesu aratangatha thĩinĩ wa Isaia 55. Ndio maana nimekuletea ofa ambayo imetoka kwa Isaia 55, ati nĩ ofa ya tha kũrĩ mũndũ wothe, kuwa ni ofa ya huruma kwa watu wote. Nikio Jesu arauga atĩrĩrĩ hau Isaia 55. Ndio maana Isaia inasema hivi 55, ũkai inyuothe kũrĩ niĩ inyuothe mũnyotie, njeni nyote mlio na kiu, nĩgetha mũnyue maĩ, ili mnywe maji ma muoyo, maji ya uhai. Onawe ũka we ũhotie, Hata we uko na njaa kuja, nĩgetha ũrĩe irio hatarĩ marĩhi, ili ule chakula yenye haina malipo, tondũ nĩ ofa ya tha kwĩ mũndũ wothe, kwa maana ni ofa ya huruma kwa kila mtu. Arauga thengererai, Anasema Johni, we mũirĩtu wa Jabini, Jesu arauga ũmũthengerere, wewe msichana wa Jabini, Yesu anakuambia njoo ũmũthikĩrĩrie, umsikize, nĩgetha ũtũre muoyo. ili uishi uhai. Kwĩna muoyo kwa Jesu, Kuna uhai kwa Yesu, na nĩkĩo aretana ũmũthĩ, na ndipo sasa anaitana leo. nĩkĩo tũtũmĩte haha Jabini, Ndio maana ametutuma hapa Jabini, nĩgetha tũkwĩre wĩhĩkahĩke, ili tukwambie uharakishe, ũke wamũkĩre maĩ maya me muoyo ili upate hii maji ya uzima hatarĩ marĩhi. bila malipo. Koguo kĩndũ gĩothe kĩa ofa tondũ gĩtirĩ marĩhi, Kitu chote cha ofa bila ndio maana haina malipo. koguo nĩ ũbatiĩ wĩhĩkahĩke, Njoo kwa haraka nĩgetha wamũkĩre maĩ maya ma muoyo, ili upate hii maji ya uzima, ona ũrĩe irio nĩgetha ũtũre muoyo. ili ukule na upate uhai. Ngai amũrathime mũgĩtua matua. Mungu awabariki.